Ogwati na hasara inene ni ikoririte metho akarima ntore ya Ntumbura iria iri Tharaka South nyuma ya nkunju cia mwanki wa stima kugwa barabarani. Akarima mariuga kwa ibinda ria ciumia cieriri matina stima na ni magukira waya ino ciaomba kwithirwa na mwanki na kureta nkinya ikuo. Mariuga kuma kurambiria kura maturaga mbinduni na antu maria matumagira stima biashara ciao no hasara magutara. Paul Wakabethi na nteto ino. Na Kariba Public na Ntumbura wa dini ya Nkondi Tharaka South Sub-County araba keria bombite kutheria ati kiumia gikuthira kingi bia sima biombite kwiyanga ntere ino. Ntumbura bugite no wati bonene muno kiri ana bacukuru baraba umite cukuru bakoya bakiwatanganga nkunju ino. Mwera ikingi bithatu bikogwa kwa with the immediate effect ibaye no Ntumbura riski yana baba bakuma cukuru na atori baba rentora batikaye kuringithia waya ino itherie no ombe gututetheria gwikira permanent solution no Ntumbura icieno yombete kwa ye Tharaka constituency kwa itarira ya Tharaka stima cha Tharaka cia iwa mpio icioraga na itukaraga gitarira atutena stima especially tio gutukuruta biashara chikwenda mwanki baba kotha welding na baba ngi bakotha wiringi chikwenda mianki automatically biashara cha chikuyaga kogu tukwenda a permanent solution no Ntumbura betu Tharaka bombe kwithirwa bakinenkero mianki reliable na nikingo tumba gukara bwega wagaki wikingibi bakitheria iture gata mutwamburi na gucenjera ngire kajirwa stima nteri no gutwikaga mwindu mutheri ne gitara ya mbura stima ciora tigota youth tukaya wera inya werera turuta chinyosi kana nya welding watwika tutiendelea na wera inya igitanieru ciukara cikiura mono chomba kura kinya kiumia ke mara tutije kimbiye tambe ya waye na thina nataga gogunga ntora ya Public Ntumbura wanantere cia cinge kuma tole matwero kebonga kanguto kunda stima ciora mono le kurete itie mwanki nigo koka na iketonto ndi barutite mbito kire mujumbo wa Tharaka Gitonga Murugara gutigira na kuthongira Antonio Bo ana rwana endi oguro ko rotonganga ro itokorokania ro itonganga kwagu Gitonga Murugara turaithirie muno abo bolo dabo ya boto thondekere stima antu baba stima inkoromba thirikari ya Tharaka constituency etongorere tumo MP wetu Gitonga Murugara ombe guturaithiria thina twetha twinio ya stima wito kuria mujumbe wetu na haraka muno aombe ku command institution dia ciagirite gucokia stima na nikingo ciomba gucokia bura kwagirite na nikingo tumba kwithirwa turi safe ta turi batumbura na maeneo mamangi Tharaka. Nkiripotera Uru TV kumantere cia Tharaka Peter wa Paul Ogwakabethi.